Dunia hin tula a hata ki thang mama Epstein file ki ti request atam mama jengin hije chen I hodinga jong imasang hin ko wa ikiven tuk theina diule ikichi theina dio hichi Epstein file ki ti hi EPM ti ho chu them khat e het kham na seiten kichi ta ama che ti e ti wang chu hungkiben pha pon tin hi jong le alang pi khat cho hetabang he ti chu kan sei de hin hicha ki mutui kolgam hi Little St James Island hin Little St James a hi lo le Epstein Island tin zong a khe na hi hichi tui kolgam sung hi acre som sagile ni a li na hin atui kolgam sung zo se hi luxury momonga luxury resort private dogs library cinema hall le adang tampi zong ma hi vannoya mi hausa mi bol thei hon aga visit jingo mun khat zong a hin apam lama kona ki hui hlading party bola vacation time a ga cheji danun ki he zong le asung lama hin thu ki selgu na sata khat ananein nomei chapang kumthling lo ho hunamin ama ho ta sangai chat su bulit na dingin anamang jibin hi report so akona ki mudanin hi chitui kolgam alei noi lama hin leiko tunnel ho zong akilain hi chit tunnel ho chu tui kolgam sunga na tong hon amaljin ho he lawa mun khana kona mundang khat akichon le theina diule amaljin thupi ta hawin boina atu kha wa a hi le azam do na diu tia hi asimo hinte tin jong se nei hi chimunin aha chu kha pen ho chu numei chapang kumthleng nai lo ho le anu le apa te ho cha hin hi jing jong le hi chitui kulgam sunga thildi lo ki bol na thua complain bol ngam ding koima cha ana pui nei hinla 2005 March ha chen hichigam sunga thil ki bol di lo ta ho chu koiman ima sei ngam lawa ana jing na konin kuti wal kiti numei khanin hichi tui kolgam sunga thil su zo se chungle Jeffrey Epstein chungin report masapen cho ana bolin Florida a Palm Beach police station in a case cho ana ji ilu tawne hi hichi thua police hole FBI ho chele holna nei dang investigation agency son evidence a anamu da uchun mizo si kicha nan adimun timul ki thawin ana thlain amel se le jing nei hichi evidence ho achun vannoya mi poimo ta ho min le alim ho jong azawen Epstein tui kola achi naw record ho jong kichi ta in azawen hichi ho chu kun in ana pilunun hichi chu Epstein file ti in aki he nei hinla hilaya do na chu ipiham itile hichi Jeffrey Epstein kitipa hi koiya hoya kona sumhi za hi anei do a itilam dola vannoya mi hausa hole mi thupi pen ho to jong ki khut zomna anei theiam ti hi hichi tui kolgam sunga leiku agua kisim ho ti lawa cho FBI hon adang EPP a khol do be avem ti hole hibang secure ta jail sunga cho Jeffrey Epstein athia cho asunga CCTV camera ho anasit thu athi pet to ki tu khamai mai hidam a hi lo le asung lama hi thugu chom khat to hiding ham ti ho aban banin anave kinate Jeffrey Epstein hi school khana simple maths teacher mai an hi in hinla hetman lawin mit phet ka lawin vannoya mi hausa kitang pen khat ahung hi doi hi Jeffrey Epstein hin 1970 kuma chu Dalton School jilkung hina anapat hi in hicha ko na chun billionaires za chom Victoria Secret nei tu Leslie Wagner kiti ho bangjong ahin ki het pin amho ta sanna ahung changin chia ko na chun asum le pai ho khoile enjong ahung pangena hi hiti chun chia ko na commission a million sa ahin muna hole hichi mi ho sata ta ho to loi phata ahung hi do nawa ko na chun Epstein hin New York akon Florida ki ka sunga hin hichi in thupi ta bungalow kiti ho hi tampi ahin sign luxurious ta in ahin semin alengam ahin ki simpani hi hinla estate lama sum kolve mi dana wangin asung lama chun thilse de lo ta khat hi akisel go in anabolin athunei na le asum ho mangcha in Epstein hin monanei lo numei chapang le kumthling nai lo numei chapang ho chungin ahung ki chimpanin hi Epstein hi vannoya mi ho he dingin billionaire min thangta hi jong le asung lama hin ama hi tiza ta criminal na sata khat hi New Mexico a 75,000 acres a lien in pi mention khat jong anen Paris a jong luxury apartment tampi anei kinin
Epstein hin khumandan chu mizo si o cha thein ana omin hi hichi khopi sung ho a in le gam thupi ta anei ho chu hilowin ama litna aleng gam mong chu Caribbean acre som sagilani alin tuikul gam Little St. James a hilole Epstein Island kiti zo chu hi hichi mun hlun na dinga hin Epstein in a private jet ho amang zin hichi chu media hon Lolita Express ti injong amin saun hi ahile hichi tuikul gam sunga hi ipithil mong so a hiti ki sei hintem itile report hole asunga thil su he hon a seidanun hichi muna hin vannoya mimin thangma ma jing scientist ho ai in leng ho ai in film star ho ai in ai lo le za chuma billionaires ho jong hichilai muna hi maljin dinga hongjiwa akum thing lo numei chapang ho chunga ata sanup sa naw ahong su hla jiwa hi agiti ne hi Epstein lengam sunga hi sumle pai ning jeng junga keu hi loin vannoya gamlam kaile mithupi ta ho jong akimujing ve ti hi Bill Clinton jong Epstein private jet in somni legu bejen ana kholjinin hiachun international tour ho jong azaw thai ne hi USA President Donald Trump ma hi Epstein to in hing cha a cheng hona hi in 1990s laya kona cho amani hi loi cha hung hi to hona hi tan hinla khonongin amani hi ipiji ham khana hin ahung kitu mokin hanin galmi danin ahung hamta hi Donald Trump saidanin ama cho Epstein Island a cho achi nom lo hel hi tan anasen chizo nunga chun hichitui kolgam thua thudi hung khet pat na ding jong hintin Epstein Island hung min sit na pen cho British royal family chungin ahung chutain Prince Andrew chun numei chapang kumsom la sagi ata Virginia Giuffre kiti cho Epstein Island muna Epstein in anaki het to sa zo hana cho hunamin anasu sego eti in akisai na hi hiti chun Virginia le Prince Andrew te ni limla cho vanoi pumpi het ding in ahung ki the za tan hi ji chun Prince Andrew in leng in sunga adin mun api la angai tan aka o ke ho chamna ding in millions tampi and api in 2025 October tha chun a Prince title jong anakila api tai ne hi Bill Gates akuna Hollywood star tampi hichi Epstein social circle chun ana hop thain FBI hon Epstein in muna konin limle CD kiset kisel gu izan hamjong ana mudaon hichami ho chun ama hin blackmail abol hite ding a hitin agin mo naw sangta ahin nei taw nei hinla tu ni chana hin konin hichimi ho akona cho Epstein in asu gen theiwa blackmail abol a hiti ki het theina ding proof amudo nai pu ne hi hizi hin Epstein hin khole akizopi alengam akiman cha dan hi mi holung don na ta khanin a jing na lai ne hi Epstein thil se bol do ho ahung ki het do a ahung ki social pat na chu 2005 kum chu a hitain Florida akona nu nei khat Courtney Wild kitinu hin amale ama tha hat ki pia Palm Beach police station a Epstein chunga case report anapi a kona cho hung ki hedo hi chutia police hon khulna ahin nei na wa chun vanoi muntin mizo silung kidang sa nan anatha kinin kuiman ana het do lo wanga Epstein hin kumthling lo nunga achapang a dozens a sim anamat na ama thunuya ama dei bolding le asei bolding a hi anakoya hi 2008 kuma cho Epstein hi ahin kho zela theidin muna ana hi in hinla gu thimin ki hona kinop to na khat ananei kidon US Attorney Alexander Acosta le Epstein ukil pachan a victim nu chu munchom khat be in anapui don ana sel gu honin Epstein hu do na theiding kinop to na ana sim honin hi hizi chun Epstein chu thlasom le thlaget bo jail sungin ana omin jail sung jenga jong chun VIP treatment akipena lai ne hi hitia chu sun le a office an na akito a zan ting bo le jail a chu chi ji hi thlasom le thlathum zo in Epstein chu chamthlat ding in akilha do kitan hicha kinop tuna asimu chun Epstein se ahu do a hepon ato khompi million milal ta chule thunei ta ho jong ana hu do pha hi hinla hilai hin Epstein in bol khil khat hin nei kinin alung chapo na le akison wal na chun ama ahin alengam ahin akhi su sa aloi ne hi ahin hu aki hu do na ding in Epstein in mithunei mithupi ta ho to aki khot zop na ho chu ahin ban sai do in hichi chu media ho akunin vanoi muntin gamtenin ahung thang kit tai ne hi ama hin hichi amisu gen thei victim so chu
suma acho do zo su ke ding ham tia hi anagel a hi hinla agel to anabang zo tapu ne hi hitia Courtney while in case a hin bol zo wa kona chun no mei victim dang tam ta zong ahung pau do ngamun Epstein in abol na ho a hin sai do ne hi hiti chun 2009 komin Epstein victim ho khat Virginia Giuffre kitinu hin civil lawsuit file anabolin Epstein le Ghislaine Maxwell teni hin mimin thangta ta ho to amanop na lawa om khom sa agut hon a hi ti in anasay na hi hitia Ghislaine Maxwell kiti hi Epstein dong manu a hin amazong hin hichi thil so na chunga hi role lin ta anala a hi aji chu amana to ding chu hichi chapang akum thingnai lo ho hi recruit abola a school kainaw lampi la dung ho a anamat tang ji a suma anazol ji a job hoi ta na to na phata ta ka pi ding hi tia hi ana hlep thla ji hi 2010 a kuna chun Epstein hin Florida a sumle ami ki het pi ho amana zela om so na lo dinga hi ana bol sa adan ho chu news report phabem ho akonin anaki sei pantain akum ki 2011 in Daily Mail 10 Virginia Giuffre to interview khat ananeyon hiya chun Prince Andrewin ama dinga thil nasata abol se dan ho jong chu ana sein hichi zo nung 2015 komin American media hon ipidinga justice system hon Epstein hi mi phalo criminal a hi hena sa a hi banga hi na o wa na pan pi ham ti in do na a hin nei pan taw ne hi hichi zo nunga chun kum izan ham pi chu Epstein thu chom khat set ana thip kinin hi jong le 2018 komin Epstein thu hi nasata in ahong ging do kinin journalist Julie K. Bronin a report provision of justice kitia chun a system in mi phalo criminal khat ha ta ahu do gu dan ho ana sunin hi hichi report hin America sung nasata in mei ka abangin anaka jengin hiji chun 2029 July 6 ni in Jeffrey Epstein cho manin ana kinin hi hichi chunga hin wang agua kinup tu na sim lele kiti ho chu a hi thei tapun ko nin jong bel aki bolding anop pi tapuin hi phat chung vannoya mimin thangta ta ho ki sanjong anagi chagam tawen Epstein hin athil bol zo siu hin ban sei do jeng khale ti in kicha na in anadim tawen hi hinla Epstein thu akitan ding masangin thusu khat ahung do kinin hi chichun vannoi pumpi lungling lawin anatha kinin hi 2019 August 10 ni jingkalen Epstein chu New York sunga jail kitu pen khat sungin athisa in agamudo tawen hi official report in asaidanin ama hi amala ama ki thar hi atin hinla adi ta awang chu ama ho thu sei sangin aza chombe ne hi hechini jana chun jail sunga CCTV camera ho chu ahung se in guard so zo si jong ai mulhagamun Epstein jong chu amala ama ki thar khan ti tia hi aki thana thailo hil dinga hi ana koi tu mo hi ahin la Epstein athitai ti ahin het do zo bachun America sung lamlin ho chu o aki thong jengin Epstein chu amala ama ki thar hi puiti in asamun athunei million milal hon Epstein hi atha wa ama ho thil si bol ho ki het do na lo dinga hi abolo hi dinga hi ti chu mi pi ho chun ata sano hi Epstein thina hi danin amala ama ki thar hi ti in sei jong le vannoya thina kidang hola khanin azaw jingin hi Epstein athi zo nong chun ato khompi akinai pi pen Ghislaine Maxwell chu min attention ahin peket tawen ama hi British media tycoon min thangma ma jeng Robert Maxwell chanu jong hi aji chu Ghislaine hin Epstein na to anaki thopia numei chapang ho ana hol jia athang kama chu ana osa ajia mithupi ho man cha dinga hi train ana bol ji hi Epstein athi ta wangin FBI hon jong athil khul naw azom jing 2020 July 2 ni chan Ghislaine Maxwell chu New Hampshire muna a farmhouse a aum na in anaman kit tawen hi Jeffrey Epstein hin go na achan ding ho chu a hin kho thi na je in anapel do in a hin la a partner lin pen Ghislaine Maxwell wang chu dan bu akonin anazam do but tapun hi heti chun 2021 November tha chun New York court a victim so wa kona statement izat hampi analaun hi ho chun vanoi mi aza phajo si mitli ana su sa ene hi aji chu Ghislaine Maxwell hi Epstein atinga a associate mai hilawa ama zo hi hichi human trafficking network abol na hona a mastermind zo hi ti in ase ne hi
2022 June thla chun kunin Maxwell chu kumsom ni sung zel tang dingin athu anatan thla pi tan judge pa chun asen hichi hi chapang ho chunga thildi lo na bol na je a go na ki pi na hi ati ni hi Maxwell hin tu ni chanin jong Florida zelin go na ki pi bang chun athu jing na lai ni hi Epstein athi zo nung chun athil se bol na a victim so adingin ama asset ho akunin fan akisim pi un tu chana hin ahing do a anasu cha mi zala som nga walam ho hin agom gomin 121 million lam amutaw ne hi Epstein chu thi a hitain ahin la athil bol ho zo si asu do na file sun adia 2025 kum politics lam hata ahin su khaphai ne hi Epstein file zapi headinga ahong kisu thang na hi January 2024 cha hitain heche zo wachun January 2025 in Donald Trump president ahong hipai kit tan a hi le thilchi dan chu ahong ki khel kit tan a hi Donald Trump in a campaign laya chu Epstein file hi zapi headinga kilha do ding a hi tia ana se a hi chito kilhon chun February 2025 in Attorney General Pam Bondi kitin hechi Epstein human trafficking bol na a client list ho chu ama ko ma au me tin a hin sei do ta na hi hechi list first phase ahung kilha do achun mi ho chun to na dan in a gelun aji chu hechi phase 1 sunga ho chu ami zo sin ana het sangen o hita na hi chi zo nung chun 2025 November tha in Epstein file 2 di ta mong mong so ahung kilha do kitan America sung political party lin chi te ni chu kitho in Epstein file transparency act chu pass bolding ahin gongun dan dung zu in hi chi file chu 2025 December 19 masangya ahin su do diwin thupi anei tawen hi 2025 December thama ma chun Ghislaine Maxwell email ho them khat chu zapi heading in ahung kita do kinin hi chun quote min the invisible man kiti khat hi anamangin holna nei mi ho saidan in hichi chu koi madang hilawa Prince Andrew chun khangdong numei ho holna a quote name anaman chu ahi etin sayone hi hichi email chu page sangsom ni jena hin hichi sunga chun Epstein in asain numei chapang ho ki bol na le numei chapang ho thu chu Donald Trump in a het sa hi dan jong asai ne hi White House in Epstein chun azo asai hi atibin hin la record ki bol do ho akona ki mudanin Donald Trump jong Epstein private jena tamta ve an holjin le zidan a hi ti chu het do inaw mi ne hi December 19 deadline chu ahung waltan a hi le hechi zo chun Epstein file a pe sangsom thumjen atha ben a hin su do kinun hi jong le aki su do nai lo pes million khat walam aum na lai ne hi hiti chun court le government ki ka in athu a kino to na an om jengin mi abangin thuta achu ipiham abona su do ding atumun hinla mi abang wangchen a victim so privacy aven bit pewa thil sei do dinga phalo apoi mo ho jong akoi tup zo wa hi atiwin hi tu hin Jeffrey Epstein hi leise nin tahi jong le athil si bol do ho hin vannoya milin milal ho jing jong akan ga ajingin Prince Andrewin za na le a status aman sa aloin Ghislaine Maxwell jong jail sungin ana jing tan vannoi munchum chuma billionaire tampi le milin milal gamlam kai tampita Epstein to loi cha na hi naw ki sei hla ding ngai to in jing ne hi 2005 kuma chapang khat kamchenga hongki panchu koiman anagial thopi hi jong le tunwang vanoi pumpia ne gu chagu le agu a thil se ki bolin penin ahu pangin hi Epstein Island a ki mudu hola a amin chi pen le mi ho kinil baw tam na pen cha hi le blue and white temple kiti cha hin hiche sunga chun thil se le adi lo illegal kiti him akimudu point ahin la hitabang chapang kimana kizuna thil se zo se ki bol na muna temple aga kit chu mi ho lungsungin do na tampi a hin sim do in hi 2019 kuma FBI hon hichi Epstein Island aga khulle na wachun mi hon aha do penu chu ahile atui kulgam leinoi lama cha secret tunnel leiku ki sim ti hi hiya chun leiku le leinoi lama thil ki koina ding tabang munlin ta izan ham aki sim ho jong cha mu do nawen ahin akiman na ding ipipen ham ti a hedo po ne hi jong le atui kula chun leiku tunnel jong aki sime tiwang chu aki chinta na hi chong le he chitui kola chun kidang ta a lim kisim statue ho jong amudon munjo se in CCTV camera aki koisu kein
hi che camera ho hi security ading ham a hi lo le mi hen o na ding blackmail bol na ding ham ipia kimang pen chom a hedo po ben hi atui kula chun helicopter kinga na helipad khat hi mai lim za chombe kiji khat zong awmin satellite lim ho akona kimudanin resort khat pam thing phung hon a kola hi chu helipad le private dok ho to kimat pai pai kin a hi hi aga khol na wa chun tui kol gama cho lo mundanga kimo mulo phabep jong hi amudon hi ho chu ipipena amanu ham ti wang a hedo nai powin hinla hi hormonal low private island ana chu ipg hiding ham lungiel za chum ahung doi ne hi Epstein chu ana hing na laile hi a file sunga thil kisun hole a private island sunga a thil bol do kisel gu ho zo se hi abon cha he do thei ding a hin hi cho zo se hi adi ta min abona a he do theina lo dinga hi ama hi hunama akitha sao a hilole anatha o hi mai thei hi Epstein file page izan hampi aso do wa akhol do ta awangon atam zo awa na lain hi zongle hi chanjing a zong hin a thil bol do ho mel seta ta awmin mona nei lo khangdong nu mei chapang tampi in gen the ha sanna atu dan ho seidinga mel seta ta zong het do in awm ta na hi Epstein file hi aban bana hu ki hong do ding a hin min tha zong hung ki he do be in tin mel tha zong hung ki social be na lai ding a hi Jeffrey Epstein to sima kona het do thei khat chaile sumle thanei na kiti hin thilsi ki bol do crime ho hi asel zo nan a hin la asumang zo di poiti hi het thei hi tunia ding in hi chan chu hin tin video hi hoi sa le like the bolotin video kina ki muket ding in the bonun stay safe and stay blessed.